Pertemuan Sarge kareta tematikan likor pun kakulian try itu ya law recung atas sebelum material ya kupur toror kasili saput. Speaker by Honorable Senator Correspondent Kachin Lolo kan Patuan Santa. Ini marancang onong Sarawi. Kalangan ng kubur main ko pergi sabun kubur kalangan makin topik ni cara mas ansau kor. Kom Kachin katete ong kich mawasa koros makom kecye kinsan pergi marain kan makin mir. Ki karamas masa pacawan memel komkat kat sepacawan pepet komkat kat komplit pacawan kat palpan sampa wasakros masa palpan patolaya kompan kat komkatin mami nakit aramas kibanakai nintuan asotong kapawati at tungal ananakan nakin partani at kinkap kolta pairayan mukit part nintuan at buya sabon mui aram absote tapeu kompun tola mira komkatete kan makat pat wasakcet mengain Sarawi masakan pekpeki kecil red sangat ceni capi asen kak sope yang opeki sapul mesawat kuisen kak masen dia tuan longyong akaiten na tuan malin kuisen kak kita otiar dengan paras makompun sapan kiyang ki nintuan at apali sabon mong yaramasan paywat sa peki kamayan sawasay kij at tungal eupana masapan tungalan ki dan kak tona pechay raya naramaskan paras masakan napapan ayimat may William kisiti yo pekera nilang lang kapayan at kaun Yesus Kristus numaran tam onang Sarawi. Amen. Kalau program stiker para likor kopi law-lawan rutungata kemuliaan ketiar ketuat trail kakar katlan dan sebelum trail buya kupur coror kasilisa kuat oiban patrowan ong chief clerk ong lukuran marakan the roll call. Senator Senabram, Amen. Senator Kugwabis Jr., Senator Isaac Artui, Hey. Senator Ricky Carl, Amen. Senator Tucker T. Daniel, Amen. Senator Sonson AFR, Amen. Senator Wilfred H. Edmund, Amen. Senator Stevie Gay Edwin, Amen. Senator Brian Piesite, Amen. Senator Jack S. Harris, Hey. Senator Helgena J. Johnson, Amen. Senator Stevenson A. Joseph, Hey. Senator Alfredson Latorre, Amen. Senator Sandelina Leca, Senator Miguel Mike Loyola, Senator Casinda C. Ludwig, Amen. Senator Macari Miguel, Senator Erwin S. Movic, Senator Sheldon G. Neff, Yet Amen. Senator Nilbert A. Perez, Amen. Senator Mitaroy Simina, Amen. Senator Jason A. Walcher, Amen, Chief. my Mr. Speaker, Quorum, Mr. Speaker. Alangan Chief Clerk Sansal Magtrail sebelum ke forum monotrail pangkatlah tempat rola monotrail a record and reflect Senator Movic, Senator Leca or Senator Abis excuse sang yang perundangan. Pergi atas sebelum ke forum try kakak katlan sebelum monotrail yang kupur. Mai kupur yang berkakulian try tio
Ia supplementary sakaratan KAPWARESOU melel sakaran Mexico Enginkehlap Enginkehlap kay boleh po na rakso and Pohnpei Pwuhng Enginkehlap ko Pwuhng ki supplementary ko nanalang ko nan kaniyay ko Pautoro long labalap kay di karos nan balian triak momocho o government national state or local government Pwuhng ki kabinan Pohnpei Honorable Oliver Karyawan Kabina Honorable Yawanis Pwuhng ki siyong kapong labalap Honorable Joseph yang amoy siyong kapong kan koros Masakset Pwuhng ki Vice Speaker Floor Leader o Honorable Senator kan koros lang sa umuro o loiso seriso so masakan o labalap kan koros ng Chamber Woodman Pohnpei koros kon dan kalal ikan kalal rakat o pateng uliya pumailkan nan uliya kupur torol kasilisapot kailan kagan katla mo tayo ibang po na sa floor leader apram Kailangan speaker H1 sakaratan wow kapasapas kom kupurabuan kak pacangat sa bolmum na Thirtieth nan wewe H1 wong kamo speaker wong vice speaker wow honorable senator kan koros ibil jonan wong ikan likurio mercengada sama jalu yakupurun may siyang ranwat iralkan may pacang chailan kalari mobil wong ki ranmaun payamaw iralkan may pacang chailan men kapesya kan main speaker iman pacuan segera mo kesempatan job pagi apple pen sama jail channel pernah main speaker iman pacuan yata kamagutot pagi challenge suspend or drop business o katilang dan miscellaneous. Karyaman. San salamu kamagut sang floor leader bagi amia karyaman ban kamaguto atay Kadkadaur Pohnpei sakwano the miscellaneous business retoro kamu floor leader Kailangan speaker nuwaw iman bajon yata kamagutot pagi sama jail cipe na churor wajan kakre gran riyam mapani titilakap. Karyaman. Sansal kamagut mamia dan retoro kamagut yu supplementary special session with the meeting toro wat and gran riyam mabantap taran wat rum saklalakap harus mautung kamaguto masani yay uwa masani show kamagut paitar o imapan mayaw meeting pasanti the toror wat panray gran riyaw pantap taran wat rum saklalakap kamu floor leader Ejuan sekarang wow sabal speaker kamu kubura inan niya suwotse piluyata yu kamagut pagi memot kesambal wajan kak suspend or drop business child sabal talapan ng pesak riyaw may unfinished business. Karyaman. dahil sa paaltala ng basic riyaw yay unfinished business wagi amia karyaman ban kamagutok dahil Kadkadaur tepat patoyer pan unfinished business wiban po na sa chief clerk Legislature Bill number Silipki Silisa Payola and Risa Priyaw Bill for an Act amending 12 PC 2103 relating to the sales tax exemptions, exclusions, allocations to exempt the PUC from the imposition of sales tax on petroleum products sold directly to the Pohnpei Utilities Corporation for the use in generators to produce electricity when certain conditions are met and for other purposes only karyawam sa kalawatawat. Kailangan chief clerk pan po na sa floor leader Speaker nuwaw man bajon yata kamaguto pagi memot kesambal wajan kak wilam ge kamadan ko senat ng beslubuk islisak pay lebanyan roisak riyaw ong karyaw kem saglan watawat. Karyaman. sansal kamagut mamiyag dahil wilam ke kamutan ko sunat silub kusilisak payo lebanyan riyasak riyaw ong karyaw kem saglan watawat karos mautung kamaguto masan iyay tuwa masan iso kamagut po itam masan iba pagi piluat withdraw o sansal magtayban katiyan dan karyaw kem saglan watawat ay men po na sa introducer Senator Pahrek untuk habis kawewan maurin piluat. Kailangan ko, Mr. Speaker, muna iba niyang
Sagarata de Patro, Samata Vikuranot, Kayuman Badon, TNG, John Sagaratan, Kadkadaur, and Kubran Samata Code Level Up. One come speaker, one vice floor, Iralgan Mayang Time and Kadkadaur, or will one Iralgan the TV and radio or social media run with. Your Honor, Mr. Speaker, Kamadang Kusanet Member Silibukli Silisat Payu, Level and Risakil, Songosangan Government, Title is Ria on Submaterial Pohnpei Code, Section 2-103, the Sansal ng Kamatawat, Sangnan Palikayu, Line Isak Payu, Line Risakil. Your Honor, Mr. Speaker, Caravan Pilot and Vaxawasa PUC Uvigdail Kamananar 10% discount on senior citizens card and so what driver wine 1% Bilginiang Koranan PRM Naginabali Al Ni Karasava Motomot, Mr. Speaker, somewhere 5 million Telmangi me Kaiti point and cash power, Magtalvan time saying 1%, Nabalan Moni me PUC can Papain. All 5 million, all none, Moin Chompo, an issue, Lelnan, Maishtavan Chabuana, and November. Rama Tebang Kamanala Pilot a PUC Vanagis Marara Dasang Rai Kotojo Mami I Vadon Pohnpei State so a Marin PUC will be 11 billion Bagin Patosang Nan Submaterial Monian revenue when Papain loan yung Pankarayang Nak Iraisutukalepi loan Sansan and tripartite agreement with Miran Buan PUC Pohnpei State Yasum Iraisutuvangak Painla loan Vangak Kokosang and secure funding you. The answer says at the young child Imet Congress Plato Patoran Sangan revenue can collect it. Mr. Speaker, I Patoran Kamel Metodo Van Kagate Soto Utung Presenteo. Women Gak Chansan Niavan Raivan Solapain Presenteo. Ababil Mall customer. Presenteo Meragan Point Rebuilding Kiang Pohnpei Bain Yalgan Magdal customer can point. Niarola Mr. Speaker, Imigat Padawan Chabita, Kawewe, Kamatan, Kusanatut, Wadawat Korea. Salamat Senator Perez, Magpurempo ang Senator Atwin. Kailangan Mr. Speaker ay tumalwaw. Katayang sabing sakartaan kay ko niyo wawalap na mayor. Kung kami vice floor member kan, dahil kan may ang patayang tayo minsan ranat, dahil ikan, ikoro yung mapiliang patayang tayo o uya kasarutan sabing tayo uya kubur. Dahil tumaran mo ang mentungtay kang koros, wasakan koros merukat patayo. Mr. Speaker, I kapingi kamutang ko sa network moin imen agis clarify it so ngay me fit supplementary rate magdaylo finance what sansan mo me rate real me PUC kan kapatapen o yata rate magdaylo finance what me base rate yo me dahil wo me PUC pagtagi ran kalaw dela base rate o pagi answer what base rate is a itar when cover operational expense me. Floating fuel charge me can me either charge the tariff me can kak market
nianso nga fuel kan quota o quota. Re nianso na tax word ma ban reduced by 1%. Melel me ban reduce customer me ban. It's to ban affect PUC in one way. PUC will still be running in the red. Tama ikasampal ki answer word. The PUC is the biggest consumer of organ and vital customer magayong loud. Re mindade dahil ban kaya di 1%. The only time a customer gaban realized that 1% effect at the point na question network ban uptrend implemented. Dahil koros wuwagin mapoinan fuel pang kukota. There is no way magdagak patrowan may poinan fuel pang purity ni momio me. Tami min patrowan, Mr. Speaker, may supplemental paved road maintenance fund may katayin tatong karawat. Essential may it's in deficit. So sent me answer katayin koporobor ko may panyang aute paved road maintenance fund likun car registration menu. Mr. Speaker, kaya diyan 1% on tariff tax non fuel charge butana ban pamawang ramas abang momon pansima poinan fuel pang quota affecting 1% pang karyang resto pang kaya effect aya magday pang kaya effect yansu magday ban men appropriate money o ngalap tete kan ban suitor ay wasa magday pang with mo I wasa may effect pang with paratay ikasambal kaya ong tama niya answer that 1% should have one answer here number kalalba current staff how much nan paro magtay can generate sang pay road this tax kamela may should have like $1 million magtay blikin collect sang nan tama niya ito may kasambal ki answer mintade should alpay from taga sabwa ka toto tay koros itatong ki pay pro alpay po ka remate to bukat pan tukitukila melel mile municipal kan pay road bilkin tatok power amo tay ban with patik te kay me kayu ananin supplemental government material I want ko tama niya ito ni men patawan na answer pergi ya suatu karong-karong ma butalang kakaleti nang itukan makonang trailan kilang mayawasa mas savings pang para tayo mo ongi ultimately in the end vital na pampain tax ito na PUC pang they will pay a rate that is less 1%. Vital in pampain is a 1% less tax on fuel tax menian so ong tama niya retail what mo ini patuan kami unfortunately suatu orang-orang I PPM magrailanan savings sang PUC poengkak reduce rate amo inefficiency in operation in PUC niya na nakamaula all these reduction in taxes and stuff it's a temporary relief on tamamiya especially when it comes to fuel tayoros wogan na point fuel pandang kokot net answer 5 million quotas ang Congress pan inseglam in about maybe a month or two tayo gamelele point rate magatay pa finance would pan leplepen kasyak niyan sa bang kasyak talaw ini patuan Korean tayo bang kaya affecting 1% na pani iwan ki ikasambali I understand tama sung na chi tayo kilang tama pang mawang aramas but at the same time when ong way pa ko nang bilumangin
tax pugat niya bilkin tatok iu tax makatayka kawewe yawasa ko kolay o yawa tame bansongan yang sewa wogi supplementary lalak ori ini batawan may iwang ke tame niya I understand tame songsongan achi ko apin I songsongan kawewe te tame niya although tax set songsongan point sewa supplementary consumer kan at the end of the day point and fuel ko kota Korean bands to lupan tama niya armas bands to be concerned about the pricing point and fuel pound ang quota and so forth. Kalangan. Senator Pwuhng, Senator Carr. Kailangan man speaker muna ban padyan kawait kasambal kan mamiyayara inkag padyan sa mumung sakaratan kaping kay bunuwaw may patoyer ninlang na itungal wala pang kupuramoy Pwuhng Vice Speaker, Floor Leader, or Honorable Senator Kadkadaur, o ipilman pati ang kamuyo kasamo wang tikan likoryo na pati ang kitay loirakan na pati ng kalari. Ipati ang Honorable Senator Perez o kasambal ka kawitin Senator Edwin. Pwede kisang ko Senat Metuwa Damet bangkin sayrata Palikasambal kay Melel, PUC, Healthcare Premium Fund, Sayrata, Road Pave Maintenance Fund, Pilpan Sayrata, Petrocor. Paligay may pilpasan na kirtaan pa yan way. Ari, apol kanina yan niya, kawaitin palupukan, tansa lang mamot kasambalwat. Pwede met my speaker, Nawaw karakarak imen padang Senator Perez o bagi kamuadang ko Senatwad and kapandala lang committee in PWTC o kupurpurdo nan EU session muren special session what Kariyaman. Beraibahan po na siya Senator Walter kawatan ni lima mo motion na yaw. Kailangan speaker wow kay kwani mo may koros pachang sa mo sa karatan kapil na komchiyang clear nawasa ang ilaman na may wang kang mo Vice Speaker floor on members kan koros and ka clarify Senator Carl tikan likor kahit likoryo Speaker kapungki kaumwatamia o iuchung melal Pwuhng bachang concern kan koros may anana public hearing po one member may ban kapurati sang mela sa umatya government aban nananlap o ka mela mautang kanina bachang kanina ano uyawiyang kaumwata iuchung melal o mabil kak pachosang 1% o pachotang 1.5 ba iuchung and korong-korongan uyaw Kalangan Speaker Roy Karyamani motions ang Chairman Carlo. Sular masinaben irawo. Masular ay man po na sa kamagit mamiye. Kamagit mamiye chaiden kaprolang Committee on Public Works. Kamuatan ko sunod silip ko silisak payo. Tabiniyari isak riyaw koron karonga. O kaproto mon momotwot. Koros mo utung kamagito masani Pwuhng masani so kamagit pa ita. Nasuto masan be ay me panuyawi. Kamutan ko sunod silip ko silisak payo labaniyari isak silu. Ngalatir watawat kayo kang kapurpur lang kamitin PWTC poron ka kolonga palikan makoneng ran kolonga o kaprotong momotwot mon imun tiyan tatawagan 10 legislature. Miyata kami floor leader kami Kailangan Speaker jugal siguro no sabal Speaker man pajuan pagik chalam katla mo wapali tatongkan pajuban item isak sulu may pil calendar Kariyaman. Kamagutir talent
katiang dempe isak silu yung pil calendar. Harus mautung kamuguto macam ni uwa macam ni so kamugut paita taikat katiang pon pil calendar uipan pon aja chief clerk. Legislature bill reabgay sa Pwuhng and Enginkehlap, a bill for an act repealing section 1-103A of Title 34 Pohnpei Code relative to utility hookups in its entirety and for other purposes only karyaw kim saklang watawat. Floor leader. Speaker nuwa membacakan kata kamuguto pagi jalan kak katarbo sa palman kita kamutan ko senet nambe reabgay sa lemaw le banyal ri sa kayo karyaw kim saklang watawat. Chancel kamugut mamiya koros mautung kamuguto macam ni uwa macam ni so kamugut paita trial kat nan macam ni uipan pil pon aja Senator Pahrek chancel me kamutan ko senet withdraw alitier first reading amona trial ban katiang dan karyaw kem saklan matawat anak kawewan kamutan ko senet karatepan pon aja ime patawalong kamutan ko senet kamu Senator Pahrek. Kailangan ko, Mr. Speaker, di sangan momoto yung batuan ngata, yung batuan sabiyata, ay bilpadi kaburgan kakawit. Di kami alam masin pen kamutan ko taglawat, ang buletak pang kaburgan koros. Jadi ginanwig sayo, dahil masin iban o di batuan kawewam, anaraban tayo kak isang man ko sa natuwat po yung kawit dan kamit report yung kamit riyaw joint irail sa waski ko yan ang kukunkan may ko sa natuwat anane hanggang kotorol ko siya pwede shop option shop o PUC irawya two different entity o PUC and gag ababali liol sang ukap del collection in fee abe the boy liol or siya berang ababali tuan kasapasap nindore batuan kawewe rantayo me ukap hong liol nan wasakan me saik silbo manaman Suruh orang kaya masuk title. Dalam ni ansawat, saya mahu wasatoro saya kamanala. Opsi sab, the public land saya kalangata buangka kasapasap. Aramas coro move there. Irai kogo saner wasabukat. Orang meniang an 90 lion. Uya irai makasambal orang menorang kedai men Pohnpei. Dia kawan mau yawi. Nang week sa malaram example tuwan tayvan karasa sarigan pinstatinan marain o nanotorot liyan uya euksen kailta and way sotili bilipileo liyan pil oal eri kusutuat niya ireti siyang iralgan say kalek silugo manaman and sabukan mirail pagitan met kisang rail Pwuhng wasan kausan o mamor yes kong paragan tonway Pohnpei management. Remember one pagi kawit kan gakpil May ma taibang sawal man kita kamutan ko kusunatuat yaw sa isipan metakila ibaron na kusunatuat isipan effect outer island kan. Outer island kan saya susungti. Irai bil saya 90 kilo manaman. O saya clear lel sawan tagapukat. After will come in lar one more you when gak near field trip you and gak shongata sharp kan boran ka kan ki 90 kilo manaman. Sansalo gutai Pohnpei wat niansong al site lel nan wegan koros. Ni kamadang ko sila team stuparawan makoros wataker. State menu na pato nan wasan
and kemudian kusenato everyone Christmas gift. Wasau obis moidata iralkan hal cycle beside ka susong dalla wasau rangga kanak silugo manaman bagi kelta and by and way irang rangga yang lon rangga yang alevi sawasakan aran wasan kusan dan kakil mau kamatawat muda bansa gulman kita aban kia men Pohnpei toto kay ru the conclusion na luwan waigan nagdal kamanalan absay kaleti siluwa manaman movie the dogun government pawapan ri mai ko men padawan pati dahil der kia nature ramaskan rin support the consequence and government asito yaray puko imet miyarlap kalangan si speaker Senator Excite. Laman Speaker pan Udel ma veteran Vice Speaker Enginkehlap. Senator Excite, you flow on Vice Speaker. Kalangan Speaker, kalangan kami kabay Senator Excite, candidate Senator Excite. Ay tungal sa karanwa man Speaker, taan ko promoy, on the floor honorable Senators Chorus. Kaya ito nga rama ang kaping payama ang ton way pa ko ng tempo. Main singkalabakan kawit eleriakis may man patawan. Oke mamasanen kawewen oson na tuwat nama Mia kasapasap manaman apil Mia mamauren kasapasap mele. Tuweta papaut mele lo papaut inaw saraw. Ayat ni mangkalalabak. Nan matamatawon kusan na tuwat magkabang kamanala. Isupa lapata uya pa mapana pagtakat wala uya pan kasantiyan kasapasapakan ang sawat tato uya pan tatok. Sek kakapaliala po ya. Kasapasap manamanakan ang uya bang kasapasap kap and kakapol supan open ta meko tume makatriwokan pan kakerin sinsana mau kokola nang kekegan bayu kasanat uya panarama sama na bang kaptulong nan sapakan mauya sapon government kasapon uya kira-kira man Speaker ibilmanin sansal lang niya meta ba may matalan yung squat to kagayrunan sa ito naman menu men kiti men sakas men nut o metrika pilbaraw may rukta ba may biliyang kagayru sili ito naman nan sabon ko ito men wasatikan met mabangka kuyawi abangka ang katiyara katama yamu mana tayo kila lilutan sawat man Speaker iyang kamanala kusunnet ma kan kapuya kasi mahukap ang magmakitin armasakan yung tulong ng sabon way pakon nasuda leti may tabi ka kada sudok taki maraman tatawang kinumumbo ari iman ma peta kriyawat ka kawasa kay tungal mata-mata monay paniyang takasan na dia itong alututang dami subay legislature work. Kalangan man Speaker. Kalangan pa Speaker, chansal magkay na mo yung mo iban. Puna siya. Untuk kamu Senator Pahrek. Kalangan Speaker, iba vice kin barawan ira kanari yung match. Pamiya nan katkatwat ma tayo mangi Rihet may men padawan. Kaidek iban anki tayo laut. Wakak padawan Israel kauran kembatikan. O chon wasaw sa tubaralik siluwa manaman ay banukap. Igarban inagan piluat and ferong aramas koros. Kaidek iban senator ay nimunan bokliglan ayukap. Kay daliban pilkaryang kabina ayunan public land ayukap
I railgun me the dog and balian chap irail vans to kak wimuye ran kakukap. Ma kemudian kak padawan lisensia la membaruan pagutalan kak multi speaker pe ingat padawan tabo dewi yang megos mekiak. Ma mona telban ang magkupura boy chancel me senator excited po na siya yung floor ng vice speaker Raymond po na siya ma yatuan kupura kami vice speaker senator excited Kailangan speaker ang ponisiyan. Muna ipacho ay sagatang kayo po ng wawang pachanger makang sagar nilang. Kapreto ng chamber wawang kumumay Mr. Speaker Amuchi, wawang vice speaker Mikael, Torli pa Apram. Ang po members kang Korusian, no Korusian magpachong chairman sa much. Pillage Melala, miya comment yung sang senator as may yang angi personal issue yung pila. Apo kami lama rule 9 siya pa bilafaktiya po ang way to kon. Kami pa ikasali ki pila kayo socho karong-karong, socho supporting document, socho survey wiyawi ang weta pa. Wilpuri amoy ki pa Senator Pahrek chairman in land and in wawa ki pila. Pila Pangyang armas manamanin hukap pil o lial sang armas mahagam manaman mistapo. Para sa pa mangay inangulaw yata mo yung fix COM dapil na airport. Isolaban trespass panaso yuya pil o lial. Iko sa nata pangyang armas manaman pil o lial pan manaman sang trespass. Amang kamela depende ko yamin ta trespass. Yami pachanan na legislative na kapuresang pun armasim ukap nang wasa masuchuko nang tatawklap chay kororong ko karanyang sombar silu utana ni nuts what kila na legislative up imo ko pungang way tokon tama weng mawang way tokon ang Pohnpei kiyang armas pung maangki sap manaman kiyang to process and apply masochari lepil makomat makachiwo ka ko lawyata wasayo memet na ko namin niya ari apanta so si trespass ipang yata ilia do pil ari police ka so daga kuya me ko pokosyon na detena mapang ya pilian aka kuyata eso na trespass pung pilo lian loud sang trespass abang ko lang police larman squat yung nan apartment man so chamarmas mo malaw so ako lang ka pilo lian yung squat din ng public school so we are pilo lian squat din ng airport so we are pilo lian kang korostang eri sang pila utana anon anana mau sang na ari sang ni na inentaki ang kaprang rin Senator Pahrek pangkak pasap pangap kasalitaray position in pila iwatak armas mo portani usus na utan sibag support po kita talk lap no yang one administration alan my Mr. Speaker kami Senator Edwin Wakalang Speaker tungal wow megot may managas clarify existing bill may o momone to wala momon miya labalap kay miya ramas me momon treated preferential treatment ami inin padron nyan so na questioned what kama naman la o ramas yung PUC and sensal mo PUC mele miya hukap kay uyaw na public land wasakan mo in sudrale di pa naman PUC nan testimony nan so or testify yaw ma and we are on the effective date of the law wagi nyan so maramang por lamor yo disconnect the level customer kay rabandus re poen sansal ramas koros me patro nan public lag nan so mo question what kama naman la o hukap niya yo juto ko purpursan dia o mamia ramas kay juto men patron melapalap temeso ramas in Pohnpei re tani men patron me ong mo
ibil sudah okay ya wasap Outer Island ka yang pitanan masan banata pergi sudah PUC ton tak kaya kau o kasap pun ton tak kaya kau minta ada sudah option siapa mia kasap kaya mia kasap nakatautok tosang kailana yun pero ong uyaban Outer Island till such time the PUC pan laliyela may issue liol banap address ni sogun mo ini pwede man nan masan banabe iragay paratan met armas biban medmeto may Outer Islander kay mayang nakukuson sabot mabiliang tolong nan public land may sutalo may tasongga ay songon armas ko payang patyang bentun began me kosonet wat songan irati ram aleti mas muy poron ka aleti hukap ri ito yung clarify me tama ko sa network uya sitop pura lamur ramas kay no hukap mon ko sa network karata miyal ren songon ramas tama ko sa network uya sang met ko ri moinan testimony kan me mia isito me imenakis clarify to but momon me ko sa network muita ni songa na ramas kay wa kita ni relapalap pesong kana muita ngai ma kawawo mia mamia remoin sabung option sapo PUC na uya na in terms of the law doesn't discriminate on ismep kalangan Pwuhng Senator Carl kalangan may speaker kay sa pali sa karon wow imen beliau kasaleta isope kasale yung komandan ko sa network pati ang Senator Pahrek so iban yield ang Senator Pahrek sa imen pagi ang kapureto Senator Carl yield floor ang Senator Pahrek kamu Senator Pahrek Kalangan Speaker kalangan Senator Carl gak paruan iban kosiya pasay baru sangye Shuruma yang kesembaligi, ko shuruma kat yang ken. Ibaruan rantayo madrilim government ko sanadiyang men China ve wasagis. Dan public land. Ay chona ramas kay kabil wasagsit rameniang liol opin. Iray shuruma yung ukap. Kusunod buat mana-mana suruh ukap dan public land pil holion. Ini paruan kaidek may ban labalap aban boy-boyangin kag ukap. Tegak paruan public land yung bercelap jang kamanayang PTA and the tanggo section. Dia lo pil ukap. Sediang legislature ketua pak. Ay momen Cairo namanya legislature ketua pak. Saya kan ketua yang cakap mau tu orang dan kolonia wasatu orang ni dan win surprise wasatu orang ni wasatu orang dan Pohnpei ni kedalam awali ekai dan kaki selama kaki show ini piluat song-song kat langayang korus ukap sudah kita raban sabun kelar wasau dan kaki yang selama tu aja emergency train dan kaki yang liaran ko yang lain men Pohnpei kawawa mai ko kay men Pohnpei ban squatter saya ada picture men Pohnpei pan atan ki squatter so men Pohnpei kun reven shop reven tiluway nantuk abarabag mo sa mawan siya reven tiar aragen shanti yang ye mai wat ran waras abarabag lumanal masama karaniang transportation mas driver apa tu set. Rimi baru aku macam ni main ko. Isu baru ki ekis masa. Gawan ni baruan Outer Island residence yang pit kamadawat. Presiden ni yang rare. Yang baruan sampai Cairo main abak pesam. Wajib sekian apa Pahrek memi angai makan. Madalinin may patparuan, saya harus pahami, saya harus patuan. Kusulitat mana-maner, suruh ukap dan public land.
ay semua KAPWARESOU Kadkadaur o isma mi wasa men Pohnpei so men China kosunet wiyawita all men Pohnpei pasan kosunet siang ramas o ramas puegi ramas by the government. We govern the government, we are the government. I'm not even trying government. Magdai pan susi suwasa ramas kan minita sudah kaya tabang niya. Kailangan speaker ibang kapalang Senator Carr. Senator Pahrek, you black floor room, Senator Carr. Kailangan may speaker, ikesa pala sa karan mo. Kaya kat-kat na naso kasampalan sa kot pwede. Kapay kan mamiya. Karayang sangon kapay koros. Magmagit wasa koros. Sampa Pohnpei nan kusan kan. Lial makadanga. Ni ito nga lang may pambatuan. Anso malial kun. Sabil kun na kita. Pwede kagad soto mga uyawita. Men kaparan internet awe pilkin uya iran kapunat. Ari isong yan kiyang yan nan su general kan men yang na Enginkehlap sudakak. Nan kosonet makawata PUC abadawan me PUC panapali lial pil ong way pakonin Pohnpei men Pohnpei koros. Ime padan namangan ko sa network. Kukot yolel wasagis pa ukitaklayo uyawi nan legislature ketua pak. Me katora basang isma kak Enginkehlap o isma stu kak Enginkehlap. I kamelele magtay koros kasambal ke melele yo na pagan miya Pohnpei. Apo ke melele yo na pagan miya Pohnpei ele yang kasantuwa miya. Irail kan kay ru o saya kale di mana-mana na office na isa kan renkak nanti yang o ewang kasanti na office sa tamam yarahan wet essential me kosened me pada bang kuratail esong-esong en kaburalang kosened me kosannya di PUC sang ni cabi yang kalau set kakak lelial sudah dia pasang ramas mia sapu dan sudah sapu lepas macam utan sehabisnya government sudah kak naik pasang ramas sudah kak naik pasang ramas pain sesongan nama-nama kaki paduan memang keciwo dan memang lamai dan memang lapalap. Mungkin sesongin emen mo. Anan mesin kosenet. Aramas koros menguyamen Pohnpei memor pan pasanin kosenet. Sangat jauh. Dari ikolokole kami lelem sabisin PUC. Nintuan yang pukaki apali lial. En pukaki apal penlial. Sap sinapsin sap nintuan ya apali sap en apali kasantin kasapasap ni anso mera kabubud pene amila no momiyo me aramas men pan tibatar pues banalelial anak rabagi ya Pwuhng nan malungkapung may patungan aramas men so tibatar law lelang malungkapung o malungkapung kasaneti eri nan tatak kesempal buat kita sabut mangkip also mau wankak kosaneti tatak meban kamatangala kacela pala kaicarala tatak napsin sap kan ele uyaka pala sawot ele yang sang kosanet wad mie ada na paliatasan ay rail kan memen yang payang mau kelial Rentai rakyat disang bergerak uya memor na sabun wei pokon. Imen kamelele men Pohnpei coto cuma lagi kesin lekau insaf. Mai ban momen kasantin government run what met
Israel mesabasabkan tan apel choror apel mau sang Israel mesudah sabaraila isu kamelel na may government magdahil men apalimet ibil kamelel magdahil chorus niyaso magdahil kin peksawat kita isu lebih maramas menemui sahabat deso dari pergeran untuk gudai remind speaker utani kolo-kolo yutung kamu tangko senator Troy men Pwuhng senator Pahrek tatak magdahil pagawai pagkanin Pohnpei kita isu pelata Israel mes naik kesenderungan sahab o Israel mes naik kesenderungan sahab PUC ni ya public corporation men Pohnpei farus only seri tungalan di share ma public ma private corporation ni eri men Pohnpei farus enan ku Pwuhng o kak enalelial so de bil wasar patay may yang PUC and pin kosa-kosa na yamuman aray ba na palilial may yang option sa pen pin kosa-kosa na uya pen aray bang uya kasawasap sansan nang kosa na tuwad me patutan lial te pil so do uya men katete nintuan ruwasin kosa na me sabu uya sabi yung kasapo-sapo yung aramas men mapanalilial tapin ari uya ben tatakot iman kami lala may ray sa menung kosanad mabawali ako sinisap kakapali ang mapitlial utan kami lala tulun men Pohnpei paros koneng entungaling kupungot kalangan may speaker ay sakar mesik buki kami lala irawat kagate so de mga yang kita ranwat apa koneng telang kadla motai lau suski kalangan Kalangan Silasan Senator Card, Senator Harris. Kalangan ng Pwuhng speaker muna ibang pato ay patayang sa umumi umutungal sa karan kay Pwuhng makom triyang kiyar pero doon ang malwat ay wawang kami wawang kifay speaker floor leader Royal Honorable Senator kan Korusian Israel kan mayang patrang trial and session and ranwat and calorie radio internet nung kasalidad ay iran pabemang kusunat wot iyang kamelele maudan aramas Korusian ki pungun ren yang miyalial miyapil Umay otra ay Israel aramaskan melele bolen pil utan trail koros mangi ma show ma ba mi pil gay dentro men uyata mga bilmen apali makalagal roson maun aramas lial angak show sa melel kasaladakan memiya sarikan ni Pwuhng rangka kuya Raila Simon yang akses yang internet may janumawon mi aircon mi fan Korusian na pulpara kung mapitataliyal hopi ibiliang kamelele aramas Korusian bilanane pulpara kung mapitatasyap hariyaw iya ben yan kakala di sawi mo kusunat yan apply o may ala di silgoon may di silgoon manamanin kowaki lease use right ay uya bekan pagi uya ire ikamelele ma uya ire lauti yung Pohnpei kita laman aramas miyang apply siya prelella wasa kamalman yung raro sila kapitalong pagda mayor mapitalong morail kawadarim shantier o opsinsya po sila kamagkatrail at among yaw rautra bagi o wasa opsinsya po kaulialian kakuyaw aripem kusunat na uya manaman matay sungusungan ukatalaki siyang mana abang niya kapwa long opsinsya po niyan sa order bilyan liyan PUC
Mia magngak pegi siya minduan kasalata mia sang Israel melel ulia bepreso net magngkalap kasalata siya megot mehol kak kamarmaski hari ipergi sangan mia benda takut temui dah layang sangan takut tertola upsi siap kamanala kita lebih siap orang mas sekolah ke ya miar lal pengebung ban mia hari pe memaini yang kamelele memaini maktrail mia kamatrailan kak kawata ko sunat sudah bil mabit nine shop lial pil chap hangga kol onapago melele nirton way i puryamai gila utai goros mangi me kombani yu makoto sang masligiyo melel China rogotong ya sawas yu trial chancal tete yang trial gelel chancal alakan luko pinin kasilella perusin kamaro solar apolan kaperben aramas to bubudia niya chang bron perusin kamar ma so perusin bubudi sto sao yang ada pubnan nan pilap ranmod kamelele me tadok mau yu me Israel akai de rogotong ko sanla tulu sa gila chap Pwuhng armang ko to yang trail sabi suwa ina office may tataran kak tatong kuliya lo pilwasa kaprela o ngayon men ron ay kamelele magayong kasambal matay ba nga bali pila na pulpara ka ngaramas koros at ay pila na bali sabon bila pulpara ka ngaramas koros yan kalangan speaker Ang Senator Masulas and Senator Harris, ayun po na siya Senator Latora. Wala nang kamu speaker. May prabo yang kak yang patuan ay tumalikis matamatawan. Mo na ibang patulay tumalin ko wabang kami. On ko five on ko floor honorable senator kang koros. On kiray kami yang patong tail. Speaker may ele kawewe kan na year magalagaler nintuan. Kau matang ko sunat riyab gisok limaw labinal riyasok eh. O speaker boleh kian pilkol pepol malaylay and government o nilal rail chon wikan. Amay ako nang may pagkita itungal chon manin lan hanggang may taong tatakot hanggang prala po hanggang karungurung o robotong malwate wansyaw mo. Ay tungal ramit pinay tungal ramit iman patumanta. Ay met. Siyan sila mo kamagit. Mabiyayar mo trail, mapitata kamutangan ko sunat riyab kay sa klimaw, laban niya riyay sa kew. And kupurupur lang kamitian PWTC, poron korong at palikan koros. Melel ilakan mapitata shop o PUC. Siyan kamutangan ko sunat wat asahin ang PUC, o kamaguto ipadrawan land me ipadrawan me appropriate kamutan ko sunatet and assign yang paliriyaw appropriate committee shop o PUC Pwuhng rop nituan kay na mga kan kalalabangkan masansyal melel mabitata shop right patpadrawan ta shop o kapal and PUC Mahal ko pura tayo kumbal maamin ito po ipat patra amiya makawakawatan ni Limaray tayo kumbal maamin ito tayo lang kakuwewepan Pilwood asahin na yung PWTC
Honorable Senator Latoro. Kalangan speaker ko yung pagkitata itong alwa may patuwan na ranggak patpatuwa bang puragan meron sa kawatur mo land kanikan matalanin o motion may patuwang yata yung kapatayang warranty ang kakpatwang may pagkorgaman PWTC Pwuhng Chancellor Kamagit Masan Senator Latoro, kamutan ko Senator Yopke Saklimaur, Deputy Ria Isakew, and reassign lang committee in PWTC, kabade ang committee in land. O committee kabade ba Riyawat and Rob, karong nga palikan koros, melang may pitata shop o PUC o reportong na nasampliwat. Koros mo itong kamagito, masaniyay, Pwuhng, masaniso, motion po ita o yun na paano yawi. Kamutan ko Senator Yopke Saklimaur, Deputy Ria Isakew, assign langar committee PWTC o land. Bill Legislature Bill number 3 Malaysia Creola and Malaysia Creola Bill for an Act, adding a new chapter to Title 1 of Pohnpei Code pertaining to state funerals and for other purposes, only Creola kay sa Klamotawat. Ban Honorable Floor Leader. Kalangan speaker nuwal menpacuan bagi jalan katerabo sa bilman kita kemudian kusunat nan peslibuki wani sakriau lebani alri sakriau ong kriau kem seklar matawat Kariaman. Kalau semua ujung kamagito, masa ni yai Pwuhng masa ni so kamagit pa ita masa ni pe kami Senator Net. Kalanan kami speaker. Tungal sakar mesigilang kay Pohnpei kapuran kauno. Pagkita me yan pateng sa pulong amutungal sakaratan wakan meti anger nan wasan wiyalamala me tungal sakaran wakan kin kami. Wakan ke Vice Speaker, Floor Leader, Pwuhng ke Honorable Senator Scottish, Pwuhng ke Logan Langso, Pwuhng ke Nasokes o yang amoy loisokan koros, nan saurenu o yang amoy sirisokan koros, wawang koros yan. Ako si Sagisu, kaumatan ko sa network withdraw. Epit state funeral. Adding new chapter, title 1. Ownin kusunit me. Ansawat short kusunit din state funeral. Hari magtrail songan. Ipadrowan kasampal ke puegi William Way onan momotwat nan TN Legislature kan negir Bill kapina karyawan kapina public ateturo Israel kan wawan bill to kay Israel niyan so milukan kauna lang Israel Niarla met my Mrs. Speaker pagtrail katier pagtoto o kamamatan kapantala puegi karapekan metan mie Lalmet subsanggan bil katarapala wasa os kaberben kamudang kusunod wet so desore peltanan TN pinin ko kusunod kaisak men imen padroan pagdailan kadlamaw o sapel man gitaon en karyaw kem saklan watawat Kariaman. Pagkariaman. Chancellor kamagit mamiyayar, Thailand kadlanan, karyaw, kem saklan, watawat, matsular, masinpe, kami, Senator Pahrek. Lembaga mga kamal mo po niya programan mo kamutawot ang kapatayang so magtayban rugol pilyo ang kapatayang Israel nan margigan o laban-laban kan dari kanya william yang suwot Kay kumbal militer karyaw,
Tuan, Tama Chancellor Senator Perez. Dahil Commander, Speaker, kami nan masanapan kamutan ko sunod silip ko ni Isak Riau le banyari Isak Riau. Miyata masanapan motion and close debate. Kariyaman. Pagpag talo kariyaman tayo retrigti masanapan kamutan ko sunod silip ko ni Isak Riau le banyari Isak Riau. Kalau semua ujung kamu gitu masani Pwuhng masani show kamu gitu poitak tayo retrigti masanapan kamutan ko sunod. Pwede taipan katlanan Kariau kem seklan watawat ak taipan usus ni lukur o ipan po na sa chief clerk kong roll call. Senator Abram. Hey. Senator Artui. Hey. Senator Carl. Mine. Senator Daniel. Senator Edgar. Hey. Senator Edmund. Hey. Senator Edwin. So. Senator Said. Hey.
Senator Harris, 8. Senator Johnson, Amen. Senator Joseph, 8. Senator La Torre, 8. Senator Loyola, Senator Ludwig, Senator Miguel, Senator Nep, Amen. Senator Perez, 8. Senator Simna, Amen. Senator Walker, Senator Daniel, Senator Walker, Amen. Hey. Kailangan esansala way buwan mo sa bulmatay tatak to usus metoko kamotang ko sunod silub ko na isak riyaw laban niya isak riyaw usus isak waluway o riyaw so met mo try ka manalar kamotang ko sunod what plan Speaker, point of privilege. Point of privilege. hey kamu yung Senator R2 Kailangan ng drawing, Mr. Speaker. Muna ikan, pachoyan na tungal point of privilege. I mean, pachoyan sa bulong sa karatang kay Ibon wow, machiyang ernin lang. Dahil nan malwatch ay sa karatan wow, tangko bromi, 1 to 5 floor. Yung honorable members, Koros, may yang ka-child na isang what. Mr. Speaker, imin pachoyan pata, delegation in Soviets kan o pagkumalwat yung kakasamo di kanaltes na so iya so mas si pun lawat ko biluya kaunin lebti katayo kay kachiyang euloko-loko. Speaker, for the privilege. kailangan Senator R2 pagkupon mga iba sansal kailangan na di kanaltis pag yung kakyang patrang legislature na Speaker. For the privilege. kamu Senator Perez Kailangan, Mr. Speaker, sangon mo mo ito. Imen, malwat tayo nga po na si olaman na yan tayo ranwat. Di marasulang Alvin William o lang susapit dahil katskiyang tapatuan ng ewan nabalaan na pula. Sangon mo kailangan Senator Perez pagkupon mga iba so usapin kailangan ng kupulang mo may pag yung kakyang patrang legislature nan mo yung kupulang rangot riyata point of privilege na so tayo man pagi talang kambal tumamin ito Chief lang itong yung mapil dahil sa paler o dahil tepat pada bill calendar o ipan po na sa Chief Clerk Legislature Bill Filibugit Waisak Silu Layan Waisak Silu o Bill Pahrek, amending Chapter 10, Title 42 of Bombay Code by adding a new section pertaining to land in Sabalap Municipality for House of Worship and for other purposes, ang natawat kayo. Siya mo pan po na sa mga floor leader Kailangan speaker lumaw man pajon
Yata kamu kita bagi Legislature jengka kataropa o sabulman kita kemudian ku Senate number slip gitu seksilu level yang seksilu o watawat kayu. Salam kamu gitu mebiye harus mengujung kamu gitu masani yai uang masani show kamu gitu paitak try kat nan masani be o ban pona se introducer pergi apel withdraw apel what kamu Senator Pahrek. Kailangan, Mr. Speaker, dengan nagsansan na Robert Pilot assign na ang kamting siya po Senator Net na utro o imakarta iba ni floor ang Senator Net o kawa open Pilot. Senator Pahrek, kamu mau ya introducer in bill mau ban pona se kupromian dan Senator Pahrek yield floor and Senator Net. Kailangan kami speaker, kailangan kami chairman and committee and staff, Senator Pahrek. Kemudian kusunet wet and wakitala chapter Isiak title Paisak Riau and kusunet in Pohnpei. And waunki o kasani di wasame 10 Paisarawian sapalap Pwuhng. We have been kosantikan pelian public land and apaliata. Wasakset maing Mr. Speaker momotso ko kota wasaw iye momotso waray and nan miniminin momotso on Christ Pohnpei maweweke pros kaitan karya wa kasulun momotso ansawat momotso limay sa kwanawar mi ibang patrawan itmed ni tungol sa Kadkadaur lapen utrong ata kamotan ko sa nuet wetro il florong introducer and kamotan ko sa nuet wetro. Kailangan Senator Net yield floor and Senator Pahrek. Kailangan, Mr. Speaker, kailangan Senator Net Iban Paruan modamot kabarabat ruang kesalatan niya mo. Kamutan ko sa natuat tuwa jaja kamatatrigan dan nagdaibang kamaranwat sabang paruan ang public land dan kakuya da lisyo ban ririki sumbar na may siyak o mochon sa walap o bilban kak kaulyakap. Patreng Senator Net magdayang koros kumuhangi patabatin omocho rin daw Pohnpei sansan nan kolium recepta kecam kiti kenan i wasakshet na kecam sapala patabato ye and enggak tete bang kubaramain me agot cikicik Suranok sansanang rajon kawit momotsoot imeleta momotsoot ringraikiya tememorngir sembaro bugisama wasakset me momotsoot parbotoye soje siligo manaman me duete usateikan ri imembaruan walianti pengai o uyada kamabit tengak sabalman kita amadawat wadawat kayu ranwat bagi Riaman. Dahil kembal mamin dia. Kailangan
Sunnet Silip Ketua Isak Silu Labniari Isak Silu on first reading Miyata Masan po Speaker kamu Vice Speaker kalangan main Speaker ay tungal sa karangaw sa Bangko Pwuhng floor Honorable Senator Socorros Speaker nanansaw karangaw yang kamanan watawat kariyaw kasansantin mamutso yunan lugot mabilguya matatakar wasawat tauli sambar limaysak o yang ususkiyay limaysak ari main Speaker ikamelelama niyan so medin patrawan kawewe makamakitin marahin o moy mamotso makalwato marahin telap Pohnpei o sansal mamotso riyaw pagkat mamotso Enginkehlap riyaw yay UCCP o Catholic sang ketua walisak sulu lumaysak sulu patoto takit wala bersama remain Speaker man watawat kayo ay biliyang kami leleme rafaku in court mon makers i kasambal gemet o imulan kami leluat i mapan kalwang ngemi murana iban sorasang Pohnpei apoi mamotso iman pagi kalangga kamanalan watawat kayo o lakap kadlan watawat kariyaw o gawasan pasanwat ang santitang nitubso katete song korusyo tayo sa kawewe pasanin naramas ay makasampal tatokan mamotso kayang kalumat maurmawan chawlang o minimino napakan milimatrayot iman pagi kitala tengah-tengah asan bau katlan ansus Kariyaman Masalah masan pa iban pona sa kamagat mamiyayar tayo rutung ti masan pa kalau semua utung kamaguto masani yay Pwuhng masani so kamagut paitan tayo ban katiyanan masan pa main motion yay sabulman kita nuwatawat kayo kalau semua utung tayo sabulman kita kumutang ko sa network nampai silip ko tuwa isak silu labniari isak silu o watawat kayo masani Pwuhng masani so kamagat paitar o tayo sabulman kitar kamutan ko sa network nuwatawat kayo rano Legislature Bill number Papgil Mexico Line Reisek Silu a bill for an act adding a new section 8-202 to 20218 to Title 40 of Mumbai Code relative to a marina and apportionment infrastructure in sectors of S and for other purposes. Uniwatawat kayo. Floor Leader Speaker Nuwaw number 1 yata kamaguto paki jalan katoropo sabulman kita kamutan ko Senate number tabugil may isa kayo labanyal ruisak siluwang watawat kayo Paros mautung kamaguto masani yay Pwuhng masani so kamagat paitar masani pa kamu Senator Carl lahan main Speaker kasapalay sa karanwaw pagi kita kasampal yumet o wow me kita ikin sabun man kebena ong Israel kan makin kawai tata kamumadang ko senat ninduan uya pentatawad ko senat what withdraw sainsal me senador me kawai tata kamumadang ko senat what so yang padyang jail may isang rangot agdagan kakwaw niki o kapantela appointment kamutan ko senador ang session me senador pan padyang detail Kariyaman Tansyan makamagat yumiyayo tayo kapantela masarapan kamutan ko sunod pap kulabay sa kayo labanyari isak silu o ngansaw yume email introducer and kakyang patyang uya kupul harus mautung kamaguto masani yay Pwuhng masani so kamagat paitar o kamutan ko sa network kapantalar ranwot
Kami Chief Clerk. Legislature Bill number Slipil may sa kunulayan Risa Kriya Bill Act, adding a new Chapter 8 to Title 12 of Pohnpei Code relative to the creation of a state service tax, repealing Chapter 4 of Title 12 of the Pohnpei Code, and for other purposes, only Kriya Kim sa Kalamatawat. Floor Leader. Speaker Nuwa men pacuan yata kamagudo bagi channel ka katarbo sa buliman kita kamatan kusenet nempe silip guli mesa kuno le benial ruye sa kriyaw o kriyaw kem saglan watawat. Paros mo trung kamaguto masani ay uang masani show kamagut poita masani pa kamu Senator Korn. Kailangan may speaker kasi bali sa karan wow. I kamelelem kusen duat ninduan aletik kamanaman tewat KU wewe yumie jalan kak ni anso magdebang ketrianan watawat Kriyaw kapantelo kapuralang committee puran kak eukian Chamber of Commerce o palikan makoneng wegi kemudian kusen mawat panserata palubukat angkak mie arai tungal sama marai kawit muna tayo bang katiyang o kamanata. Aboy ko met my speaker, mumum memiyayar mo I mean pagi and kakapantala o assign ng Committee on Finance o kupurburdo mo diyan legislature whatever ni masagla ni chisam basilisa keo riya kat silu kalangan pagkaryaman. Chan salamo kamagut memia koros mo trung kamaguto masani ay uang masani show kamagut poita o ime ban o yaw kamutang ko sa net silip kulimay sa kuno le banyari sa Kriyaw ban riyasain lang Committee on Finance nituan kamagut memia o Committee on Finance tamoni and rope o karong palikan masan salasang Senator Carl, Chamber of Commerce o business kan koros pitaki Pohnpei o robot kito momotwot montian tatawag legislature ay baning sagla. Koros mo itong kamaguto masani ay uwa masani so kamagut po itar o ime paano yaw. Speaker. Kamutan ko sa network. Speaker kak pagita kamal. Committee on Finance. Kamuy Senator Agui. Kak pagita kamal. Kamal. Ay. Pagpagiw talan kamal, tabang kamal, lebanasyo, kahit kamal. Kailangan Mr. Speaker, essential mo maluwan pil
Tayo sa palero, tayo katkat na sa bulma tayo Uya Kupur, Choror, Kasilisak, kamu Senator Carl. Kailangan may speaker in kak padawan paata delegation madalinim o padawan at tungal Kapwuhng. Amuwa ikasabalit tungal sa karanwa bang kupurakan kores. Paata delegation na sa wato, tunwin madalinim sa melal Israel kan makin chowa mamotso and sapalap. Wagi kupurma mesansal ang watawat kayu wasam dan pasarawin sapalap patuyo enkak wiala wasasan di yu memomotso pan son yang lale ereng kamelele magtay bangket yang nan watawat keriau lakap I mean tiang ki Kapwuhng me delegation madalinim tungalan ki yo iman kamelele me at tungal Kapwuhng pil pateng Kapwuhng me Israel men madalinim melel Israel tuan momotso sabul manki ayat speaker me menuyagi tungal privilege kalangan bukan semua Kalangan Senator Carl, pwede point of privilege, masansaler, masalar, ayman, pagkitang Thailand katiyang nambay sa kuno, o ipan po na siya, floor leader. Speaker kalangan kasabali jungal sa karunuaw. Imen pagi project lesoner imen uyata kamagutob taki challenge ka kumal sang nan uya kupuro sa bal bene lakap lokaisa ko success. Riaman Masalar, ayman po na siya kamagut masansal, Thailand, kamalti taran muli di sang uya kupuro sa balban na nakapulok siya. Koros mo utong kamagut to masan iyay. O masan isyo kamagut po ita o kalangan ng senator ko, dahil kamalti sangan ang uya kupuro ranwot.